Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizki
واجعله لنا حجة يا